Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulanan nga agdatdato nakan ka. Ang maging kaita. Diyak pa'y amaw, no ada namnamak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta? Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunan. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya? Gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mit tagporma. Pasig mit alibays ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jagmut amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford, kaskada niya ditan. Oh. Anya? Mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na mo. Hanggang sa amoy. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak kaw. Parikot na ka no kasano nga aklunan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbarta ka na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mat ngagdigdigos. Tunggal mapan sumarungkar, agpumada lang, nga uray nagangdon. Intun kon addan ti adem, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatan day jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? Ha? Ay na. Mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sabali nga aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuwan na? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklunin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, do na. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklunin na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabeain baraw. Ha? Ay, kwa nana. Inakman na dya ayan da Maria. Inakman sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami taklunan na, ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagan. Ngamin, amin na panagayat, ken pamatag, ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati panagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan,
Siyak ti kayat mo? Ah? Ay, awan imbagak ah. Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok ah. Pasensya kan, Baldo. Ngam jak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ay, tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbidawt. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, iso ti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achip na giti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon ko. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alalaka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga dayjay Pedro kada kayo nanang? Wan anak ko. Ay nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga uyaw iti pada na tao. Wan nga raw danak ko. Payman takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak ko. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kamatan, Pedro. Apay, ti panagkunam ket na saya ti bagbagam. Ha? Nay, apay kasta ti panagsawuyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno. Ngem nasken ka di pay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakain ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no sana pudno. Kas jay ati madi. Anya, kita ti pantalon ko, Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano, nya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo'y. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadimabain kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawas ka. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga timariknak a panagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atin day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka diti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmut ang inginaan namin nakawaskaw. Ti pantalong ko na, Levi's ko naman. Agraman brief ko. Branded. Sana kas ka ni Baldo at chip amin nakawas na. Kas tama ti rupa na. Anya?
Pangasim, bawyam timbangam. Pangasim atasyak ti aglunan. Ay, jak agaw awen, aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. Anya? Ay na Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asika? Pangasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo met ti langak, no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldaw nga, ikat saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wen, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meril ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napundong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaan ti sungbat ko iti dayta sa ludsod na. Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mutay. Imbis at tulungan na ka makamubon. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di ka sa biyag. Talaga, gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay, di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Baldo? Anya? Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? Anya, di na ko mamapabay na nakasta. Kita mo nagwapuak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day nagalas nga ugalim. Anya? Jak maklon at talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan iti namnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumilayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Puno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamad nga min ti agdigos. Wen, puno nga mong ti agporma. Kayan may sa, amom adalaan dagiti brande na kawas mo. Ang ti problema kat, di kagdigdigos. Ha? Awan ti serbi ti brande na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka tagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang tadak. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha? No agsasaw ka. Kunamla no ka ba alam amin at at tao. Ngamin, kasta unay ti kinaman naguyaw mo.
Ang danumot lagay am ti kabuteng mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Ay kabagis, nakatawa aken Pedro ngem na asiyak, metlaeng keng kuana iti istorya nga daytoy. Saan ko amuno agkatawaak, wenno maawatan ko tirik na. Ti problema ni Pedro, ket saan nga awan ti kuwarta na, saan nga awan ti porma na, no diket awan ti panangamuna, iti pudno akayat dagiti babay. Kasla metlaeng iti adu a lalaki ita, panunot da no branded amin ti kawes, no ada mahala sapatos, no gwapo ti porma, automatic na maayatanda dagiti babay. Ni Pedro ket amin na ibagbaga na, branded ti pantalon na, branded ti jacket na, uray brief na ket branded pay. Ay sus, idinabasak day ta parte, nagkatawaak, takasla isulaing ti pagpasindayan na itibagina. Niyem ni Maria, nalawag met ti panangibaga na. Saan nga ti branded niya kawes, wenno pa nagporma ti problema. Ti problema ket ti kinaalas ni Pedro. Saan nagdigos, saan agaywan iti bagina, ket uray sumarungkar iti balay ni Maria, ket kasla saan nga nagsagana. Pudno met narud, uray no anya pay ti presyo ti kawes mo, lusaan ka met nalinis ken nasinaw, saan met dayta makadani iti tao. Nagustuhan ko met ni Baldo, saan nga naporma unay, saan nga agpasikat, niyem adda respeto na iti bagina ken iti sabali. Adda disiplina na, dayta tinakita ni Maria. Minsan kasi, dagiti simple at tao, timas napateg niyem dagiti agparang nga perpekto. Tinakatawa met ket idi ni Pedro ket amin nakasla ikumpara na ken Baldo. Pantalon, jacket, t-shirt, sapatos, uray brief. Kunak na rud. Pedro, saan nga competition ti fashion show daytoy? Saan na nakita nga ti tunay a problema ket adda keng kuwana metlaeng. Nyem iti kinaagpayso, adda met leksyon na daytoy nga istorya. No adda mangibaga kada tayo iti kamalian tayo, saan nga dapat tayo nga maungot tagus. Mabaling nga dayta mismo ti kasapulan tayo na denggen tapno agbaliw tayo. Adu kada tayo ti kas Pedro nga nalaka mangibasol iti sabali, nyem saan makita ti bukod tayo akakurangan. Nagustuhan ko met tinanang ni Pedro, tauray uyuyawena no daduma, kayat na metlay nga maawatan ti anak na ti pudno. Saan na dagiti branded nya banag ti mangted iti panagayat. Ti kinatao, kinaurnos, respeto ken kinasalimet met ti bagi, ket mas importante. Ti paborito ko nga mensahe iti istorya ket daytoy. Saan nga amin na problema masulbar babaen iti panagkumpara iti bagim kadagiti sabali. No kanayon ka nga agkita iti adda kadagiti daduma, saan mo makita ti dapat na pasayaaten iti bagim. Ni Pedro ket nagrugian na laing nga naawatan dayta, idi naibaga keng kuwana ti pudno. Overall, napintas unay daytoy nga drama. Adda katatawaan, adda leksyon, ken adda pudno a mensahe para kadagiti lalaki ken babay. Ti panagayat saan nga mabakal iti branded nga kawes. Ti panagayat ket maala babaen iti respeto, kinasalimet met, kinaimbaga ugali, ken panangipakita nga karbengam nga ayaten. Dayta ti saan na naawatan ni Pedro iti rugi, nyem isumet ti naadal na iti kamaudianan. Bakit? From Warakaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay ket mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di malayaws, tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya, agdigos ka iti taltalon? Wan, ay husto ka, bakit? Agdigosak iji irikasyon no madamdama.
Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-up ta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan na, dak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang. Maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag. Ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga ngay ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. O, makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, kiti. Ay, naunay ka. Agtutur ka mat Ay, Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiwag nga minin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedray. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangat. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, kunak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedreng. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabi mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagetak tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nag-jacket ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na mapan ijitalon mo. Agina ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi, tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ako na amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkan dita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungpat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay, ituloy taki din arami din ta, Rosana. Ay na, dinak agkan dita ulak mat. Maria ka, Pedring. Ay na. Ay na. Nagapwam, pari Pedring. Nagsapa ka arimwara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pedring. Iso na lang, tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatang agtubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pedring. Nagagat ka mapanijay talon mo, nga uray no rabiin.
Ay talaga kasta, pare Victor. Nas kanyag gagatak, tapno adunto ti maapit ka. Kaya't ka kumatuladen. Tapno, adumat ti maapit ko, ngem saanen. Ha? Tuladan naglata tapno adunto ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pedring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka rumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ka. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambannog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanakaw. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Arako panakman mo't Kakaiso na saan ka na nagpadanom ita arabi Parbangon nagtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Arako panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kaya't ko pa iti maturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangluak. Diyak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay anaibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Ni mo't Pedring ti tataulan ti asaw, bakit? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na katrabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak matan kan ka, Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha! Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, amang ano ada tao, Pedring. Adda ka di tao dita! Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabi unayan, Rosana. Ne, mayat ti sasagawisiwam di ti paraangan pare Victor.
Wala, pare Pedring. Nagapwam ngay. Ay kat ije balay pare. Inak man gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napigsa ti tumeng mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay. Jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan iti sa bala kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga baga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatang agpaiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan? Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yan ti aglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot tan sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ng agpadpadan umiji talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga agar-aramat iti maiparit a droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay kamay. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin dito kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Tuwan abulan asa anak anak sa nga ili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamag no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amismon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imad mo, Rosana? Agnaedak kun dito'y balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan? Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpagay. Ay, nailawan kami lang. Sikati ayatay. Nailaw ang tarupam. Tagtag lumalpasan ti amin. Saan, Gina? Ay, pakawanan na kaon. Ay, jakon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring. Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki. Ay, saan? Ay, di na ko maparawam. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya kalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talaeng. Masikuranak dito'y balay. Iswarom warak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Tararan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wait, wait. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka, abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Taadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay, tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang aramita mabalayan. Umunagtan di tabalay. Nagpudaw ang talopo mabalayan. Anya lakit din aya, tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di tabalay, abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itad ko Ay, mabitlaan. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay, naglamuyot ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balay ti katuganga ka lalaki. Kat, anya ko mati-mati iti dait. Jakmat imbaga amadi, nanang. Ngamdamagak laang mo't tanagapong nga rod dito Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kastagayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day taasasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin na sana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Uwin gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tay nakidya tsindaan.
Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, uwan na. Awan parikot. Total, awan mo't papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni Abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwar ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni Abalayan Mariet. Ha? Ay, napanaklaang mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw ngamen, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni Abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni Abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si ti balay na. Katwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, tayo na ko ni karayan. Barang adda maalak alamais, isupay asidain. Nakaturog matgayam ti aputa Abalayan. Wen Abalayan. Na. Anyan tilangan ni Abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita, anak, Abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka, hostess. Ay na, amo, Mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam Abalayan. Saan na pala yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Ngam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna Kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, Abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakit? Nagsiksiyak to pa'y. Wanan, basta inuman yun to. Tamakatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintas sa no uminumak iti kasta agatas. Abalayan. Umay kaikan iti lamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, Abalayan. Uwen Abalayan. Wala, umay kapay, Abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwen Abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo.
tain nagpayag sukad agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay, agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli akbat la ditoy. Tara manak ti hot cake mao. Ay. Papadam lakay, tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pay. Papanamaya, Di talang. malangarod, agmerienda ka pay. Adali notok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pahin naramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramadamon, abalayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas abalayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo abalayan. Abalayan. Mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in date? Uwain. Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan Ay, rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapala siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagan kenkwana. O anya, abalayan. Napintasa ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay una balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan. Ay nagadukat nga ipagpagkamon. Rumartakit din. Takayat kumati agpag na. Sige. Ay na. Intan. Balayan. Amom ka di tinasao kanyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukot. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko.
Ay na, nagmayat dito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga diso iti pingping ko. Ha? Huwag paisaw. Nagmayata balayan. May nariknak ti angin na kas lamang agakadagiti pingping ko. May ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasla. Or-orayam niya. Ada mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang ag-agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot din na balayan. Umay ka abalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa ijibalay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. Nupod no, wano saan. Tricia. Abom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Uray siya, kabalayan. Naragsak akmat. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Apay, abalayan. Perper nga nakmatan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hotcake mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinakman rabakan iti kasta. Kandinakman perper nga nakasta. Si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa. Kan naimas pa iti hotcake mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay na. Ay, nagimasa talaga ti hotcake mo abalayan. Ay, paggugustok launay. Ay, paboritaw. Sige laeng, abalayan. Mangan kalata. Ay, uwain abalayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya?
Anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uwi na balayan. Ngamin, kat, Ngamin? Nga anya? ngamin kat, nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni Abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton. Aha! Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni Abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Ha? Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa, ilyang, ay, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni Abalayan Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot Abalayan Mariet, ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro, napan kayo pa'y nag-hotel anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pudno day ta. Sana pudnaw, ilyang. Ay, intan, agawitan. Ha? Si kapay nga Abalayan ko ti lipot kanyak, Mariet! Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng! Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparigaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang. Agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na ijay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin Abalayan Maria. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni Abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na Abalayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaeng. Jak to pa'y inagkan niya uray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da kani Abalayan niyaw. Ay, sorry, Abalayan Ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi akay papanan ti panagkuyog mi. Sorry. Ay ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din!